Ishyano ricitse umurizo, iryavuzwe riratashye, urugiye kera ruhinyuje intwari nk'uko byari byaragiye bivugwa. Nyuma y'igihe kinini cyane ingabo z'Uburundi zirekura amakompora ndetse n'ibibombe biremereye cyane mu birindiro by'ingabo za MA23, indege ziremereye cyane zirimo MA23, drone zo mu bwoko bwa CH4, drone zikomeye cyane zo mu bwoko bwa kamikazi z'ubwiyahuzi zikwaye ibitwaro biremereye cyane bigenda birekurwa mu birindiro MA23 ifite. Amakuru yamaze kujya hanze. MA23 nyuma yo gutanga itangazo rikomeye cyane imenyesha igihugu cy'u Burundi ko itazihanganira ibi bitero bituruka ku butaka bw'u Burundi biza kubarasa. Amakuru aravuga neza ko ikibombe cya mbere MA23 imaze kukirekurira ku butaka bw'u Burundi. Amakuru aravuga neza ko igisoda cy'u Burundi cyari cyateguye operasiyo karabutaka iri buje gukoresha ikirere, nyamara MA23 ikaza kubimenya ikaza kuburizamo uyu mugambi. Abasoda b'u Burundi bongeye gutungurwa nyuma y'uko MA23 bari bazi ko idashobora gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo kuza kurasa ibyambukiranya umupaka. Ariko kandi ibi byari bimaze iminsi igera kuri 2 gusa MA23 bitanze mu itangazo rikomeye cyane yashyize hanze ivuga neza ko mu gihe abarundi bazaraswa batazavuga ngo ye baba. Ibi birabaye ndetse MA23 irabikoze nk'uko amakuru agenda abivuga. Indege zaturukaga ku butaka bw'u Burundi ndetse ari nazo zazaga gusheringa mu bice MA23 erereyemo kuri ubu zaburijwemo ndetse bisa nkaho zitari kurenga umutaro nk'uko izi bivuga. Amakuru avuga neza ko Kisekedi yashobora kwifashisha ikibuga cy'indege cya Kisangani nubwo nacyo kiri mu manegeka. Amakuru aravuga neza ko indege ziva Bujumbura zo kuri ubu zitakitegwaho umusaruro. MA23 ifite defense zikomeye cyane. Benshi bari bazi ko ibice byegereye Kavimvira ndetse na Gatumba udashobora kuhasanga ubwirinzi cyangwa se uburyo bwari bwo bwose MA23 yahageza bwakumira ibi bitwaro ndetse by'umwihariko binyuze mu kirere. Ariko bisa nkaho isomo ritanzwe ndetse byamaze gushyirwaho akadomo. Ibi byatumye igisoda cy'u Burundi kigira ubwoba bwo kongera gusheringa by'umwihariko gikoresheje iyi squad irasa kure mu birometero byinshi cyane ndetse hagurukiye kuri ubutaka mu rwego rwo gutinya ko igisirikare cya M23 gishobora kongera kurekura ibindi bibombe bigahitana abaturage. Nta baturage bishwe na MA23 bo ku butaka bw'u Burundi, ahubwo biravugwa neza ko bimwe mu bikoresho ingabo z'u Burundi zakoreshaga byamaze gutwikwa ku buryo bugaragarira buri wese. Karenge amakuru aragaragaza neza ko hageze drone zikomeye cyane .0 ingabo za leta ya Congo zongeye kumanika amaboko nyuma yo gucanwaho umuriro zigatubagurwa n'amasasu ya MA23 bango ndetse n'ibindi bice bitandukanye byegereye umujyi wa Uvira, udusantere twose inyeshyamba za MA23 ndetse intare za Sarambwe zakabye cyane. Abawazarendo bo bamaze gukura akaguru mu nzira birukanse amasigamana nk'uko bigenda bitangazwa. FDLR, FNDB, FRDC, iyi mitwe yose yongeye kugaragaza zasangiye ko idashobora kuhagera ndetse ko yakomeje kugenda ikubitwa. Reka tubanze tukubwire ibya Minembwe yongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane nyuma y'uko twirwaneho yakomeje kugenda igerageza kwirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge, nyamara biza kurangira igisirikare cya Congo kizikubise nk'uko bigaragarira buri wese. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya Congo bakomeje kugaragaza neza ko uru rugamba rwabagoye nk'uko amakuru abigaragaza ndetse bakomeje kugenda basa n'abamanika mu maboko imbere y'igisirikare cya MA23 gikomeje kugenda kibakubita kitababariye. Imirambo ni myinshi cyane mu bice bitandukanye nk'uko amavideo abaturage bakomeje kugenda abafata bakomeje kugenda badusobanura neza ko igisirikare cya Congo kiri gutsindwa urugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Indege ziva Kisangani kugeza ubu ziri kugenda zikandagira nyuma y'uko MA23 nayo yakomeje kugenda isheringa kuri iki kibuga ndetse mwarayibonye ku munsi w'ejo inkuru twabagejejeho isobanura uburyo MA23 yakoresheje drone ikaza kurasa indege ya gisirikare yabarizwaga kuri ubutaka by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibintu birakomeye cyane. Nakubwiye neza ko Minembwe hatwitswe nanone ku burangare bukomeye cyane bw'ingabo za twirwaneho, aho abazeno ndetse n'ingabo za Congo zabaciye muri humye Karenge ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka .0. Ubu tuvugana ingabo za Congo ziri
gutobagurwa n'amasasu ya MA23. Imiborogo ni myinshi cyane ndetse ambulance ntabwo ziri kubasha kugera muri ibi bice bitewe nuko MA23 isa niyamaze kubashyira hagati na hagati kabiri kubacucuma nk'utemagura ibyatsi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Benshi cyane mu bari kurebera uru rugamba hafi baravuga neza ko Uvira isa niyamaze gufatwa kuko izi ngabo zatsinzwe cyane ndetse n'ibice zirimo zamaze gugotwa ntabwo zishobora gutanga ramporo cyangwa umusada wari wose mu bice zitezweho kuba azaza gutangamo umusada. Aha gusa kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano irakomeje mu bice nka bya Masisi ugana mu bice bitandukanye nka za Rubaya, imidugudu itandukanye umutekano wongeye kugaragara, ariko kandi ugana Nyabyondo ndetse n'ahitwa kuri radio na amakaritsiye azwi cyane FDLR yongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya MA23. Bisa nkaho ari uguhorera wiringoma nk'uko amakuru abigaragaza. Intare za Sarambwe zakomeje gushyiramo imbaraga ndetse zikomeza gusunika biza kurangira ingabo za leta ya Congo arizo zisubiye inyuma nk'uko amakuru abigaragaza, ziza kwisanga zatangiye guhungira mu mashyamba. Amakuru aravuga neza ko muri ibi bice hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane kuva amanywa yose ndetse agiye hagaragaramo n'ibiturika biremereye cyane, aho MA23 iri gukoresha imbunda ziremereye cyane zirasa mu birometero bigera kuri 55 ndetse n'izo mu bwoko bwa 255. Izi nimbi cyane ku bijyanye n'imirongo imbere ku rugamba. Abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Congo basa n'abananiwe uru rugamba kuko bavuga neza ko MA23 ishobora kubiri gukoresha intwaro ziremereye cyane ndetse z'umurengera zitari zisanzwe kuri imirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu byongeye gutera benshi cyane kwibaza uko iyi mirwano iri buze kurangira mu gihe igisirikare cya leta ya Congo gikomeje kugaragaza neza ko kiri gutsindwa mu bice by'umwihariko byerekeza muri za Rubaya. Kandi saha gusa ahitwa Warikare FDLR niho yirundiye ndetse isa naho yari gukomeza kugenda yakorera utunama, ariko igisirikare cya MA23 cyigabye ibitero cyongera kwishwiragiza utu tunama tuburizwamo ndetse n'imipangu yari gupangwa yo kuba yatera defense zitandukanye za MA23 ifatikanyije n'ingabo za leta ya Congo birangira iburijwemo. Bisa nkaho General Sultani Makenga uyoboye iki gisirikare cya MA23 yongeye gutanga amategeko mashya avuguriye ndetse arimo uburakari bukomeye cyane nk'uko amakuru ari kubigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba biri kwivugira, kuko ingabo z'abarundi nizo zabisobanura ndetse n'ingabo za Congo kuko zahuye n'uruva gusenya. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaje gufata initiative ikomeye cyane yo kuzana bamwe mu basirikare bashobora kuza kwifashishwa muri operasiyo ngo zo kwirukana MA23 ndetse na kampani z'abashinwa muri ibi bice kugira ngo bize kurangira aribo batangiye gukorana n'igisirikare cyangwa se na leta ya Kinshasa mu bijyanye n'ubucukuzi bw'aya mabuye. Uribaza ngo bigenze bite ko Umufaransa ndetse nawe ngo yamaze kuhagira, ariko si we nshaka ko tuvuga ahubwo bivugwa neza ko Umunyamerika agerageje gushimaho agasanga amazi si yayandi. Bisa nkaho ibice bya Rubaya kubifata ndetse no kugira ngo baze kuba bagerageza kwigarurira ibi birombe biza gusaba imbaraga zidasanzwe, byakanga hakajyamo ibiganiro maze MA23 ikaza gukoreshwa nayo maze ikaza kugira inyungu ikura muri ubu butaka yamaze kwigarurira. Ubu tuvugana Abanyamerika bashimyeho basanga imiterere yo muri ibi bice isa naho igoye cyane. Batekereza kuzana ikimeze nkaho ari drone ndetse n'indege z'intambara, basanga byabibaye indi ntambara idasanzwe kandi nta mpamvu. Ubu tuvugana ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatekerezaga byahise bihinduka direct, kuko bivugwa neza ko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvaga neza ko Rubaya ari ahantu hagendeka, ndetse bari bohereje bamwe mu bameze nk'abasupervisor cyangwa se abashinzwe gukontorora ngo barebe ibice maze bazane na mapu isa naho ari yerekana uko hano hateye mu buryo bwa nyabwo. Nyamara benshi bavuga neza ko mapu yohererejwe abasirikare ndetse n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mapu ishobora kuba itandukanye cyane n'ibiri kuri tere nkuko bimeze. Rubaya n'ibice birimo imisozi miremire, imikuku bitewe n'amabuye y'agaciro yagiye hacukurwa mu bihe bitandukanye ndetse yifashishijwe uburyo busanzwe navuga ari ubwa gakondo. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuza kubasanga
muri ibi bice bisa naho ari ibintu bishobora kuza kugorana cyane. Bagerageje gushimaho ngo binjire basanga ni umutamenwa, intare za Sarambwe ziryamiye amajanja. Kuri ubu hari kwibazwa niba hagiye gusinywa amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na MA23 maze Tshisekedi bakamushyira ku ruhande, nk'uko bamwe bari gukomeza kugenda bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo ishobora kuza kwisanga iri gukorana na MA23 maze Tshisekedi akisanga yagiye ku ruhande muri diru yavugaga ko yamaze gusinya. Kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Congo kuri ubu ngubu nicyo benshi bari gushinja kuba cyarananiwe gukontorora ibi bice na mbere hose, bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane kuri ubu bukungu bwa Rubaya, ndetse n'igihe imirwano yahaberaga ubucukuzi ntabwo bwagendaga neza. Gusa benshi bemeza neza ko MA23 kuri ubu ikiri kuyifasha mu bikorwa bitandukanye ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho ikorana na kampani z'Abashinwa zinasanzwe zikorera kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu Donald J. Trump nawe yamaze kumera nk'ugiye muri dilema, kuko ari kwibaza niba ari buze kohereza ingabo nyinshi kugira ngo haze kubera intambara karabutaka maze ibirombe babisubirane, bakamubwira ko yishuwa igoye ko no kongera kubona abaturage baza gukora nk'abamanipa muri ibi bice binagoye, byaza kugorana bamwe baza no kubigwamo, ahubwo haza gufatwa umwanzuro ushobora kuza kubabaza Tshisekedi ku buryo bukomeye cyane, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikisanga iri gukorana na MA23 muri iyi diru y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ubu rero benshi baravuga neza ko Tshisekedi we ibyo biri kugenda bishyirwa ku ruhande nyuma y'uko yumvaga neza ko diru yarangiye ndetse amasezerano yamaze gushyirwaho umukono, nyamara biba bitararangira. Tshisekedi nawe yatangiye gushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuryama ihindukira nk'uko nawe babimushinje mu bihe bitandukanye bitewe n'amasezerano yagiye yitabira y'amahoro, maze ibyo yasinyiye akimara kugera Kinshasa akabyihakana akabyigarama ndetse akavuga neza ko adashobora kubyemera. Ubu nawe rero niko ari gufata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zisinyana nawe amasezerano y'ibijyanye na Rubaya, nyamara biza kurangira uyu mugabo utegetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanze bitoroshye uko yabibwiwe siko bimeze. Mapu bahawe isa naho itandukanye n'iya nyayo, ibintu birakomeye cyane. Abari kuri tere nibo bari gusobanukirwa ukuri kw'ikarita za politiki ziri gucangirwa hano za Rubaya neza. Baravuga neza ko ibintu bisa naho byamaze kuba ibintu bikomeye cyane. Ibuye ry'agaciro rya koruta ndetse n'andi abarizwa mwa biriya bice namwe mu akomeje kugenda agaragariza isi ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aricyo gisapurayinga amabuye y'agaciro menshi mu nganda zitandukanye, yaba ari inganda za Epo n'inganda zigiye zitandukanye, aho benshi bavuga neza ko mu gihe Congo yabungwabungwa bishobora kuza korohereza abanyenganda ndetse n'abandi bacuruzi kuba bakora product zidahenze ndetse bisa naho bitandukanye n'ukuri, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikimara kubigiramo ikomeza kugenda iharanira inyungu zayo kandi z'umurengera. Turakomeza gukurikirana ibyizi nkuru za Rubaya, reka twisubirire mu mirongo y'imbere ku rugamba hakomeje kuvugwa ibiremereye cyane. Igisirikare cya leta ya Congo gikomeje kuba nkaho kiri kugoterwa mu bice bitandukanye. Nyuma ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda humvikana ibitero shuba za Masisi, aho bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Congo kiri kugerageza gushimaho kikagaba udutero shuma ku birindiro bya MA23, ariko bikaza kurangira bitabahiriye na gatoya. Ubu tuvugana bisa nkaho ibintu byatangiye kuba bibi cyane. MA23 ingamba z'ubwirinzi yongeye kuzikaza ku buryo bukomeye cyane. Abaturage baratekanye kugeza ubu, ibyo bashimira icyamana n'ubu. MA23 niyo ikomeje gukontorora bino bice bya Rubaya, ndetse hakomeje kongera kumvikana amwe mu masasu bivugwa neza ko ari ay'ingabo za Congo ndetse n'indi mitwe iri kugerageza guprofita iyi darirema yo kuba hagiye gusinywa amasezerano mashya y'imikoreshereze y'ibi birombe maze bakaza kuhagaba ibitero. Gusa MA23 ikomeje guhagarara mu birindiro byayo ikirukanira kure izi ngabo ziri gushaka guprofita zikaza kuhagaba ibitero, naho ubundi ntabwo byoroshye na gatoya. Igisirikare cya leta ya Congo kiri gukomeza gukora ibishoboka byose ngo kibe cyabona umuterankunga maze nabo bamuhereza ibi birombe, nyamara kubimuhereza bikiri mu maboko ya MA23 nabyo ni urundi rugamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zavugaga neza ko bagomba gushyiraho umutwe w'igisirikare ngo ushinzwe kurinda ibi birombe, ariko kandi bisa naho bitari kwihutaho. Emmanuel Macron yaje kongera guhamagara ku murongo wa telefone perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo agahita yemera ofa yarahawe na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Ofa iragira iti
tugomba gukorana maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikava muri iyo diru amabuye ya rubaya tukayabyaza umusaruro ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Aha rero bisa nkaho Tshisekedi yahise yumva neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba itaragitive iri gukomeza kumutinza imurerega nk'uko yagiye ibikora, ahita yemera ufa y'uyu mugabo utetse igihugu cy'Ubufaransa. Ngira ngo murabizi ku butaka bwa Congo ni hamwe mu habarizwa Abafaransa benshi cyane, yaba i Kinshasa, aho bishobora koroha mu gihe baba bafashe umwanzuro wo kuba bavuga ko iyi rubaya bagiye koherezamo abasirikare b'Abafaransa. Igihari cyo kwibaza ni kimwe, ese MA23 yo yakemera gukurwa muri iyi diru ndetse ikemera ko ibijyanye n'amabuye y'agaciro biza kubyazwa umusaruro mu bice ikontorora maze yo ntize kubigiramo inyungu? Biraza kugenda bite kugira ngo MA23 ize gukorana n'aba Bafaransa? Ese Abashinwa bo ntibashobora kuza guhita bakora intambara ikomeye cyane nka bamwe mu bari barafashe isoko, bikaza kurangira ibihugu bya rutura bindi nabyo bitangiye kuza kumenamo iyi sosi nshishi? Ibi nibyo rero ngira ngo ngusobanurire maze uze kumva ibigiye kubera rubaya bishobora kuza gutuma ibihugu bikomakomeye biza kuhabyarira intambara ndetse ishobora no gutuma intambara yambuka imipaka. Twinjirane rero. Ubu tuvugana n'amakuru yemeza neza ko ibirombe bya rubaya byakontororwaga na MA23 ibihugu bikomakomeye byamaze kugenda bigerageza kwinjirira Tshisekedi kugira ngo bibe byagira ibyo bimwemerera maze ngo bijye muri izi diru zo gucukura amabuye y'agaciro. Ubusanzwe amabuye y'agaciro muri ibi bice acukurwa na kampani zikomeye cyane z'Abashinwa ndetse nizo zasinyanye amasezerano nk'uko byitangazwa n'abasanzwe bakora muri ibi birombe, ndetse na mbere niko byari bimeze mbere y'uko MA23 higarurira. Gusa bamwe bemeza neza ko uyu mutungo uva muri aya mabuye MA23 ariwo iri kugenda yifashisha ihemba intare za Sarambwe, yubaka ibikorwa remezo bitandukanye, imihanda ndetse n'amasantere de sante byagiye bigaragara, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byo gukomeza kubaka amahoro muri Kivu zombi. Ubu tuvugana rero abaturage batuye muri Kivu zombi baravuga neza kuri urugamba niba MA23 ifite n'ikibazo cy'umubare muke w'abasirikare bazajoininga bakarurwana, kuko ibikorwa bikorwa n'aya mabuye yabo barabibona cyane. Abanyamerika ndetse n'Abafaransa bamaze kwinjira muri iyi nkundura, bisa naho bitari buze kuborohera na gatoya. Umufaransa nawe yasaze yasizo yavuga neza ko iri buye ndetse rifite karite nziza cyane, by'umwihariko irya korota ribarizwa kuri ubutaka bibataza kwemera neza ko riza kujyanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inako igomeza kugenda iba advancingana mu bijyanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga. Bisa nkaho rero Abafaransa bamaze kwitambika Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe iri kugenda gake gake nayo ikomeje kugenda ihangana nayo n'ibindi bibazo ifite. Bamwe baje kuvuga neza ko ari ikibazo cya Ebola cyatumye hadasinywa aya masezerano, nyamara abakurikiranira hafi bemeje neza ko Ubufaransa bwamaze kwitambika. Ni iki gitumye Tshisekedi akomeza kugenda aba ikirumira habiri? Benshi bavuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba ahindagura imvugo, ari nabyo bikomeza kugenda bimugiraho ingaruka zikomeye cyane. Abafaransa bamaze kwinjira mu idiri ikomeye cyane, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo isa naho itarakomfurima, kuko bivugwa neza ko yari ikiri kugenda igira izindi zisa naho ari ingingo ishyiramo, ariko Ubufaransa bwaje kwemera ndetse buhita bwitambika. Ubu tuvugana bamwe baravuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba aza gufatwa nk'uwashatse kuba yaca inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akayisuzuguza Ubufaransa. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kutamugwa amahoro na gatoya mu gihe Ubufaransa aribwo bwabutsindiye iyi diri ikomeye cyane. Nanone ikikomeje kwibazwa ni uko bari buze gukorana na MA23. Ese haraza kubaho icyo kwirukana MA23 muri ibice ko nayo yasaze yasizoye? Yemeza neza ko mu by'ukuri abasirikare aba ari bo bose bashobora kuza batazava muri ibice bya rubaya, ahubwo hazabaho gukorana nk'ibice bakontorora ndetse banarwaniriye, bikomeje kugenda bifasha abaturage bo kuri ubutaka bwa Congo kuba bakomeza kwiyubaka. MA23 yamaze guhita imukupira amazi n'umuriro. Izi ngabo ze rero ashobora kuzikura kuri ubutaka cyangwa Tshisekedi akareba ahandi amuhengeka, dore ko iyi Kongo ari nini, ariko biragoye ibice bya warikare byari birimo ibuye ry'agaciro rivuze ubuha neza. Amakampani yacukuraga amabuye amwakoherezwa ku butaka bw'u Burundi andakagiye Kinshasa. Bivugwa neza ko General yagiye agurisha amabuye menshi cyane mu Bubiligi. Ingabo ze rero zakubitiwe ku birombe neza zigira ngo ni inkuba izikubise. Amakuru agaragaza neza ko rero ibi bitero by'igisirikare cya MA23 kuri ibi birombe bya warikare aribyo byagiye bisa nkaho mu by'ukuri bizengereza, ndetse bisa nkaho byabaye nkaho ari imbarutso y'uko hashobora kuza kugaragara igisa nkaho
M23 ituma ingabo z'abarundi ziri mu bice byose ziza kuhava bitewe nuko haturukaga ibibafasha ndetse nka motivation ituma General Neva perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi uyu kandi akaba akomeza kugenda agaragaza imbaraga, ariko benshi bakavuga neza ko abasirikare be ari buze kubakura muri iyi mirwano uko byamera kose, ndetse aza kubakuramo kandi akabakuramo nta numwe usigaye. Ntabwo bazakomeza kurwana nta motivation. Aya mabuye y'agaciro benshi bavuga neza ko ariyo yakomezaga kugenda abamotiva. Ibi birombo butuvugana rero intare za Sarambwe zigiye kongera gukirigita ku ifaranga, bivugwa neza ko zizaguramwe ibikoresho nk'uko benshi bakomeze kugenda basesengura iyi politiki, ndetse ko M23 yabibonye indi source of income cyangwa se ahandi yaturuka amafaranga ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero Kisekedi iyo ari kubyumva we aba yumva umutwe wenda kumuvaho. Ni ibitero bikomeye cyane nyine. M23 nayo yongeye gutungura na yomoka wari kare neza ihita yigarurira ibi birombe. Abari muri ibi birombe ntabwo bigeze bahutazwa na M23 kuko aba ni abakozi basanzwe, kandi bivugwa neza ko uretse babiri bakomeretse muri iyi mirwano nta wahapfiriye, ndetse bivugwa neza ko M23 yahise bitaho ndetse abakomeza gukora, ariko bisa nk'aho amasezerano yahindutse nk'uko bitangazwa. Byagenze bite kugira ngo ingabo z'abarundi zize kuba zikurwa kuri uyu mugati? Ndetse ibi ngibi ni ibintu benshi bakomeza kugenda basesengura. M23 kandi ndakubwira neza ko nayo nubwo yamaze kwigarurira ubu butunzi, ariko nayo ikomeje kugenda icanwaho umuriro nubwo igerageza kwihagararaho. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'ingabo za Angola bongeye kugaba igitero Bijombo niho baturutse, aho bisa nkaho M23 bari bayihigiye ndetse bavuga neza ko bagomba kuyitsintura. Nyamara ntabwo byabahiriye mu by'ukuri. Intare za Sarambwe zisa nkaho zamaze kubaza deploying abasirikare basoza amashomo mu bice bya Rumangabo ndetse na hariya ahakorerwa imyitozo ya gisirikare kuko byagiye bigaragara. Umugaba mukuru w'ingabo General Sultan Makenga aha ubushobozi ndetse bakora pass out nyine abasirikare ndetse bahabwa amapeti bakayahabwa, ndetse bamwe bakaba barashyizwe mu nshingano. Niyo mpamvu bigaragara ko M23 nta cyuho igifite cy'abasirikare nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yagiye itambuka. Ubu rero bivugwa neza ko amatsinda y'abasirikare M23 yongereye ku mirongo y'imbere mu bice byose ari kugenda akora itandukaniro. Ni amaraso mashya ku rugamba ibiri kugora izi ngabo z'u Burundi ku buryo bukomeye cyane, ndetse zigakomeza kugenda azikorera amaboko. Inkuru zirasobanura neza ko FARDC mu by'ukuri n'ingabo z'abarundi bari gutungurwa n'umuvuduko udasanzwe mu gihe bo bamaze amezi arenga 13 muri intambara iri kubera muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, nyamara bakaba kubahinduranya ari gake cyane ndetse no kuruhuka ibikomeza kugenda bibagora mu gihe M23 yo yazanye amaraso mashya muri iyi ntambara, ari nabwo ikomeje kugenda ikubita itababarira ikukumba. Ndetse M23 isa naho iri gushyiraho ibihano bikomeye cyane kuba yafatiwe ku rugamba, kuko bitandukanye na mbere yabafataga ikaza kubitangaza igasohora itangazo, ndetse bamwe ikabarekura abandi bigasa nkaho ibasabiye inzira ngo batahe basubire iwabo. Ubu rero bivugwa neza ko nta mbabazi zigihari, iki gihe cyarangiye, ndetse ari nacyo cyagiye gituma abacancuro bagenda bagaruka. M23 nta mpuhwe nta mbabazi igifitiye abasirikare bagenda bafatirwa ku rugamba nk'uko bigenda bigaragara. Ibihano byariyongereye ndetse ibihano byarashaririye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya M23, ibiri gutuma rero izi ngabo n'igisirikare cya leta ya Congo nazo zimaking attention ku buryo uwafashwe ku rugamba ahura n'ibibazo bikomeye cyane bitandukanye na mbere. Wazalendo, izi ngabo za Wazalendo ndakubwira nazo zikomeje kuba zakora ibitendo bikomeye cyane. Wazalendo n'abarundi barasubiranamo umunsi ku munsi. Uribaza ngo barapfa iki? Aba Wazalendo bavuga neza ko ngo leta y'u Burundi cyangwa se izi ngabo z'u Burundi zashyizwe ku ibere na Kisekedi perezida w'igihugu cyabo, maze ngo nizo zihabwa agaciro, nizo zihabwa bote n'ibindi bikoresho bifashisha, maze Wazalendo zo zikaza gufatwa nk'inzererezi. Ibi rero biravugwa neza ko Wazalendo ngo nazo ziri gusaba ngo uniforme nshya nkuko bigenda bigaragara, ndetse bakagenda basubiranamo n'aba barundi bavuga neza ko aribo babimisha umugati. Nyamara igisekeje ndetse kinatangaje, abarundi nabo birirwa barira bavuga neza ko ibihabwa perezida wabo nta kintu abahaho, nyamara bohereza muri imirwano bisa nkaho ari ukubasheta cyangwa se kubagurana ibyo ahabwa. Ibi rero bikaza kuba gatera nzamba ka nyina wa nzamba, buri wese abarira ku ruhande rwe nkuko bigaragara. Niyo mpamvu nyine bakomeza kugenda basubiranamo neza nkuko nyine n'ubundi ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ni ibintu bisa naho byatewe ubwoba benshi cyane bakomeje kwibaza uko ibi byakozwe kugeza ubwo igisirikare cya M23
cyongera kwisanga cyamaze guhangamura ku buryo bukomeye cyane leta ya Kinshasa. Mu busanzwe iba yamaze kwigira akaraha kagiye nk'uko bamwe bagenda bakoresha izi mvugo. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibisa naho ari umwuka mubi mu gisirikare cya leta ya Congo Kinshasa nyuma y'uko MA23 bamwe bemeje neza ko ifite abaterankunga ndetse bari mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse bakuru bakorera headquarter i Kinshasa. Ibyaje kugira ingaruka zikomeye cyane ku gitero ndetse cyahise kinakorwa. Igitero cyagabwe ku kibuga cy'indege cya gisirikare aho intwaro ziza kugenda zicagurirwa izoherezwa mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Kwibutsa neza ko intwaro nyinshi zaturukaga kuri iki kibuga cy'indege cya hariya cya gisirikare Kinshasa zerekeza ku butaka bw'u Burundi kugira ngo zize kuva ku Burundi yaba indege zihahagurukira ndetse n'ibindi bitwaro by'intambara maze zambuka ku butaka bwa Uvira byoroshye cyane, kuko bimwe mu bice byagiye byorezamo izi ntwaro ku butaka bwa leta ya Congo by'umwihariko nka za Kisangani MA23 yagiye ikunda kuhagaba bimwe mu bitero bikomeye cyane ndetse byagiye binahashegesha. Kugeza kuri ubu rero amakuru aremeza neza ko igisirikare cya leta ya Congo kirimo kirarira mu marira nyuma yo kuraswaho ndetse n'abataramenyekana, ariko benshi bahita bavuga ko ari MA23 yabikoze. Amaroketi agera kuri 3 yaje akurikiranye mu masegonda 3 akurikirana. Benshi bakavuga neza ko umuntu warashe hano yari afite amakuru, kuko bitewe n'igice yarashemo cyarimo zimwe mu ndege bivuga neza ko ari indege z'urugamba zazanywe na Tshisekedi, ariko zari zitaratangira gukoreshwa igihe icyo ari cyo cyose zashoboraga kwinjira urugamba. Izi ndege zarasweho ndetse bamwe bemeza neza ko nyuma yo kuraswa kw'izi ndege bishobora kuba byahise bitera ikibazo gikomeye cyane cy'uko mu bubiko bw'intwaro za leta ya Congo ibijyanye no kuba bakoresha ikirere byamaze kunegekazwa, kandi benshi bemeza neza ko ibijyanye n'ikirere ariho izi ngabo nibura zageragezaga kwinyara mu isunzu zikabasha guhangana n'ibitero bikomeye cyane ndetse n'iyi ntambara bahanganyemo n'uyu mutwe wa MA23. Ubu tuvuga n'iperereza rirakomeje mu bari Kinshasa. Ninde watanze amakuru, ninde wafashije abarashe hano kuba baharasa? Benshi banemeza neza ko ashobora kuba ari abasirikare ba leta ya Congo basubiranyemo, ndetse nyuma y'uko bivuzwe neza ko batari kuvuga rumwe muri iki gisirikare cya Congo bakomeje kugenda barebana y'ingwe, by'umwihariko aba Republican Guard, abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'umuryango we, ndetse na zimwe mu ngabo zifatwa nkaho ari zifashwe nk'izirinze umujyi wa Kinshasa wose. Ibi rero benshi bakavuga neza ko hashobora kuba habayemo guhimana kugira ngo aba barinda umukuru w'igihugu baze kunanizwa ku buryo bukomeye cyane ndetse bapanike, ibisa nko kubongerera akazi, ariko bikaba byangije intwaro zikomeye cyane za leta ya Kinshasa. Ubu tuvuga n'intare za Sarambwe zagarutse mu ngamba. Reka nkubwire ibibaye ku ngabo za leta ya Congo n'abarundi zari zatangiye gufata umuhanda werekeza hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ko bari bamaze gufata umuhanda werekeza mu bice MA23 yamaze kwimukiramo. Mu by'ukuri ni umuhanda mugari uturuka mu bice bya za Uvira, ariko ukaba umuhanda uza werekeza mu mujyi wa Bukavu. Ni ibirometero bitari bike, ariko ingabo za MA23 zafite abasirikare benshi cyane ndetse n'ibirindiro. Ibi nibyo bitumye izi ngabo za leta ya Congo n'abarundi bagwa mu matsa. Ni nyuma y'uko bumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa nibagera mu birometero bike cyane utangira kureba umujyi wa Bukavu batangira gusheringa ndetse bakaba barasa igisirikare cya MA23, ariko bisa naho bitabakundiye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta y'u Burundi cyagombaga kunyura Kavimvira na za Gatogota, ariko MA23 yahisiza na ramfort ikomeye cyane ibimodoka by'intambara. Abasirikare b'u Burundi bakoze ikosa rikomeye cyane, bagenda ibirometero byinshi cyane, ntibatekereza uko bashobora gusubira inyuma mu gihe batunguwe n'umwanzi. Nyamara ibabayeho bahise bagotwa ku buryo bukomeye cyane. Kumbi izi ngabo zasanze zamaze kwinjira mu madefense y'igisirikare cya MA23, ariko kubera ko zamaze kwinjirana ibikoresho bikomeye cyane ndetse n'imbunda z'intambara ndetse n'ibimodoka bikomeye, ubu MA23 ntabwo yigeze ibarasa, yabaretse irabaravogera ndetse bamaze kugenda ibirometero byinshi cyane batazi ko bari mu birindiro bitari ibyabo. MA23 igicunga bagitangira kwirekomanda ndetse ngo babe batangira gusheringa, nubwo intare za Sarambwe zatangiye kubarekuraho amakompura bagerageza kwirwanaho, maze babona neza ko bamaze kurenga umurongo utukura mu kugerageza gusubira inyuma. Rero niho bahuriye n'ibimeze nkaho ari inkuba zikubita cyane
cyane. Ubu tuvugana ibimodoka by'intambara by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bimaze guhira mu muhanda werekeza Bukavu neza byakongotse. Bisa naho MA23 yari yabipanze. Zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zari zitwajwe n'iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi bari muri operation yo kugerageza kongera kurasa mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakaba bakora ibimeze nk'aho ari ukugerageza kwisubiza uyu mujyi. Ibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba. Ibirometero bari bamaze kugenda byose bagerageje gusubira inyuma, nyamara bisa naho bitabakundiye, ndetse ntabwo bari bitwaje ikimeze nk'aho ari communication ihagije ku buryo bashobora kuza gusaba umusada. Ibyo basabaga byasaga naho biguye, kuko ibirometero ingabo zagombaga guturuka mu mujyi wa Uvira ndetse no muri Plaine d'Ruzizi zikaza gutanga umusada, n'ubundi zagombaga kuhagera uko bimeze kose. Aba basirikare bamaze kwicwa ku buryo byabaye ngombwa ko aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC benshi bamanika amaboko. Nubwo bamanitse amaboko ariko bari bamaze kuba bagerererwa, ndetse hari hasigaye ingerere nk'uko bari batangiye kuraswaho urufaya, ndetse dore ko bari abasirikare benshi cyane, amakamyo agera kuri 3. Aba bose bahise bayavamo ndetse batangira kugerageza kwirwanaho, ariko baza kubona neza ko bigoye. Kuraswa imbere n'inyuma n'impande zose nibyo byari biri kubugariza, ndetse bituma bafata umwanzuro wo kumanika amaboko. Benshi bemeza neza ko iki ari ikindi gisebo gikomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi. Uribaza ngo ubundi byagenze bite kugira ngo MA23 ize kuresista, ifunga umwuka maze ireka abasirikare babanze bindire neza bagere ku murongo utukura aho bagombaga gutangira gusheringa. MA23 benshi bemeza neza ko yamaze kumekinga shwa ko ibice barimo nta numwe ushobora kuza kurasa mu mujyi wa Bukavu, ndetse ushobora kwegera mu bice bisanzwe birimo binatuwe n'abaturage. Uyu muhanda uturuka mu mujyi wa Uvira werekeza mu mujyi wa Bukavu unyuze za Gatogota na za Kavimvira ni umwe mu mihanda ikomeje kubera inzira y'umusaraba ikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi, gikomeje kwisanga cyaguye muri ambushi zikomeye cyane. Ubu tuvugana babaruwe bamaze gupfa n'abasirikare barenga 115, abandi bihaye MA23 barimo n'inkomere, imibare yabo ntiramenyekana. Ese koko ibi birashoboka ko ingabo z'u Burundi zazafata umwanzuro wo kuva muri imirwano kuko zikomeje kugenda zihatakariza ubuzima? Ubu tuvugana abaturage bavuga neza ko imirambo bakiri kuyibonera yandagaye mu nzira, ibintu bemeza neza ko bishobora kuba ari bimwe mu biri gutuma igisirikare cy'u Burundi naho gikomeje kugenda gikora ibikorwa bimeze nkaho ari iby'ubwiyahuzi. Ubu tuvugana hano muri Kivu y'Amajyepfo neza werekeza mu mujyi wa Bukavu hongeye kumvikana amasasu, ariko bisa naho bitatinze cyane kuko abo gutsindwa bari batsinzwe bahita bamanika amaboko. Abaturage bumvisha amasasu nta kibazo bigeze bagira, kuko n'ubundi babonaga mu makaritsiye bari kumwe n'ingabo z'intare za Sarambwe zababwiraga neza ko badagomba kwikanga. Uretse umuhanda route principale wari kubera mwimirwano, bisa nkaho n'ubundi bindi bice byari bituje. Abaturage bari bazi neza ko MA23 iri kumwe nabo, ndetse MA23 nayo yari izi ko izi ngabo n'ubundi zisa naho ziri kwishora mu ruziga rwayo. Ibintu rero bisa naho byabagoye cyane, ndetse biza kurangira MA23 ibikoze, ndetse ibikora mu buryo buyoroheye cyane. Ubu iminyago yindi y'ingabo z'abarundi yaje kuboneka, ndetse benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi bashobora kuzisanga cyarashiriye muri MA23 igifite nk'imboye z'intambara, abandi imirambo yabo ishinguye mu byobo bitandukanye hariya mwabiriya bice akomeje kugenda habera imirwano. Ubu tuvugana ushinzwe ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Congo, akaba umwe mu bakamanda bivugwa neza ko bashaririye. Uyu nawe nakubwiye inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ku munsi w'ejo amakuru yari yagizwe ibanga. Uyu mugabo yaje gufatwa mpiri na MA23 afatirwa ahitwa Irundu, ubwo yari muri operation ikomeye cyane yo kwereka ingabo ze uko zigomba kongera gutegura ibikorwa byo kunyura mwabiriya bice bya Irundu byerekeza mu bice bya Minembwe, kuko babonye neza ko MA23 ndetse na kwirwaneho kugira ngo bahakuremo byabasabye isukari ikomeye cyane, ariko kandi biza kurangira babirukanye kugeza ubwo intare za Sarambwe zigaruriye na Puezero. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko abasirikare barwanira ku butaka ndetse bafatikanyije n'ingabo z'abarundi, ubu tuvugana barimo bararirira mu myotsi nyuma yo gutakaza umusirikare ukomeye cyane ufite ipeti rya generali. Nubwo bamwe bavuga neza ko ari babaje
abajenerali ba autoproclamé biha amapeti, ariko bivugwa neza ko yarafatiye runini cyane igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo ziri kuri ubu butaka bwa Kivu y'Amajyepfo, ibice byerekeza Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana agace bita Irunduka kamazemo igihe kinini cyane kaberamo imirwano. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyari cyongeye kugerageza kongera kuhamenera nyuma y'uko amadubu izi ngabo za twirwanaho z'abanyamurenge zari zaramaze kuhakaba ndetse zifunga imihanda yerekezayo. Abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bafatikanyije n'ingabo za Congo ndetse kuri komandi ikomeye cyane y'uyu mugabo generali ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi, uyu nguyu wamaze gucakirwa n'intare za Sarambwe, yamaze kuba ari uyobora urugamba ndetse biza kurangira intare za Sarambwe ziturutse inyuma zikora operasiyo karabutaka. Abamurindaga ntabwo babashije guhangana n'abasirikare ba MA23 barasaga ubutitsa ndetse bahita bamuboha baramutwara, ibintu benshi bemeza neza ko ari igihombo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana uyu mugabo wamaze gucakirwa ndetse byahise biteza ikibazo gikomeye cyane i Bujumbura nk'uko amakuru ari kugenda abivuga, ariko kandi benshi bakemeza neza ko uyu kandi ashobora kuba n'ubundi atari ubwa mbere igisirikare cya MA23 cyari kimugeze amajanja, kuko n'umwe mu bagiye bakorodona bimwe mu bikorwa bya gisirikare by'izi ngabo z'u Burundi kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Igisirikare cy'u Burundi gisa naho cyamaze gucika intege nyuma yo gutakaza umukamanda mukuru, umwe mu bari bayoboye uru rugamba, ariko kandi benshi bemeza neza ko ibi bitari bikwiye guca ingabo z'u Burundi intege, kuko n'ubundi si ubwa mbere batakaza abasirikare. Ni umunsi wa kabiri ubu tuvugana batakarije nanone abasirikare benshi cyane ahitwa Rumbishi ndetse na Numbi. Ubu tuvugana kandi ahitwa Ziraro, aha hose mu bice byahoze ari mu ifamu y'umujenerali ukomeye cyane Tanguforo mu gisirikare cya leta ya Congo. Ingabo za leta ya Congo zabashije kuhirukanwa na MA23 kuko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero bisa naho byongeye kuba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyongeye gutakaza amwe mu maboko akomeye cyane. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi ni zimwe mu zihabwa ibice bisa naho bigoye kuri uru rugamba, kuko arizo zagaragaje ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gushobora nibura kurezista kuri ibitero bikomeye cyane bya MA23, ariko ntibikuyeho ko umwe mu basirikare bakomakomeye b'u Burundi nk'ubu ngubu yagombaga kuhagwa ndetse atanahagwa akaza kuba yahafatirwa mpiri. Ibyo benshi bavuga neza ko nubwo uyu mugabo yafashwe, ariko hari abasirikare benshi cyane bahaguye muri operasiyo, abageragezaga kumukavaringa kugira ngo ataza kugenda ashimutwa cyangwa se afatwa mpiri ku rugamba. Ubu tuvugana benshi baremeza neza ko amabanga y'igisoda cy'u Burundi amenshi yamaze kugenda ajya hanze ndetse ukuri kose kuri kugenda kumenyekana. Ibi bice bya Minembwe ngo igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'u Burundi ngo bafite gahunda yo kuhamara abanyamurenge ndetse n'abandi baturage bahatuye ngo maze bakatera itabi. Niyo makuru yamaze kujya hanze, abandi mu gihe bavuga neza ko bashaka kuhagira barracks zikomeye cyane z'ibirindiro by'ingabo zabo, maze ngo bakajya bakorera imyitozo irimo iy'ingabo zigamije guhungabanya umutekano wa bimwe mu bihugu byo mu karere ndetse nk'uko byagiye bigaragara. Abacancuro benshi cyane bivugwa neza ko bagera kuri 72 bamaze kwandikira ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse amabaruwa yabo yamaze kugezwa i Kinshasa abamenyesha neza ko amasezerano yagomba guseswa ndetse bafashe umwanzuro wo guhita bava muri uru rugamba. Aba bacancura amakuru yemeza neza ko batakiri kugaragara mu bice bari basanzwe bakontorora ndetse banakoreramo. Bibutsa neza ko akamaro k'aba bacancura aribo bagiye bafasha igisirikare cya leta ya Congo mu gukoresha drones, amakorodone ndetse n'ibindi, kumenya aho drone zihagurukira, aho zigwa bitewe na map bahawe aho umwanzi aherereye. Ubu tuvugana nyuma y'impfu z'abacancuro bagiye bapfa mu minsi itandukanye kugeza ubwo no muri iki cyumweru amakuru yemeza neza ko hari 3 barasiwe neza hafi n'umujyi wa Baraka nk'uko amakuru abivuga. Ibi rero byaje gutuma aba bacancuro baza kubona neza ko amazi atakiri yandi. Umwanzuro wafashwe Tshisekedi yabimenyeshejwe. Kuri ubu baribaza ibibazo bikomeje kumwitura hejuru ko birubuze gukemurwa, kandi koko mu gihe ingabo za leta ya Congo zagiye
zagiye zigerageza gukoresha izi drone z'ubwiyahuzi za kamikazi ndetse n'izo mu bwoko bwa CH4 ndetse izi mbi cyane z'abashinwa. Ubu hagiye hagaragara imibare myinshi cyane y'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi bicwaga na drone zabo ubwabo, ubwo aba basirikare bageragezaga gukoresha izi drone nyuma yo gufata amahugurwa amwe n'amwe mu bijyanye no kuzikoresha bakuye kuri aba bacancuro, ndetse abandi bivugwa neza ko banabyigiye ku butaka bw'u Burundi, ariko bigasa naho gukora kuri tere byabagoye. Hagiye hagaragara drone z'igisirikare cya leta ya Congo zigurutswa n'igisirikare cyabo ndetse n'abarundi, ahubwo bikarangira zirashe mu basirikare ndetse b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi, bikarangira basa naho bihekuye mu buryo bwabaye inshuro zirenze 3, aho byanateje ikibazo gikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi agashinja ingabo za leta ya Congo kuba zaragiye zica abarundi nkana, ariko benshi bakemeza neza ko nta bushake ibi byakoranywe, ahubwo ibi byose ari ubumenyi bukeya mu gukoresha izi drone ndetse n'izi ndege z'intambara. Kuri ubu ngubu rero amakuru aremeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto bivugwa ko aba bacancuro bari basigaje amezi agera kuri 4 kugira ngo igihe bavuganye kibe cyasozwa, habeho kongera aya masezerano cyangwa se bagira ukundi babivugana cyangwa haza bashya, dore ko abacancuro kuri ubutaka bwa leta ya Congo bahagize indiri yabo. Iyo hataje abaturutse mu gihugu cya Rumaniya, haza abaturutse mu itsinda rikomeye cyane ry'abanyamerika ryitwa Blackout. Iri tsinda naryo rikodesha abasirikare bo kuza gutabara ndetse no gufasha aho rukomeye, ariko ikibabaza benshi cyane nuko aba basirikare biba biganjemo abo mu myaka mikuru, bisa nkaho hoherezwa abasirikare bari mu za bukuru bakeneye amafaranga. Ibi rero bikaza gutuma hadatanga umusaruro. Hanagaragaye kandi abo mu itsinda rikomeye cyane ry'Umurusiya Prigozhin. Iri ni itsinda naryo ryagiye rigaragara mu bice bitandukanye byo ku butaka bwa leta ya Congo. Itsinda ry'abacancuro naryo nkuko byagiye bitangazwa. Aba bose rero bananiwe urugamba. Hari abafatiwe mu mujyi wa Goma, ibi biribukwa cyane. Abandi bagiye bafatwa ntibagiye berekwa itangazamakuru, ahubwo hari n'abagiye bagwa muri iyi mirwano. Kuri ubu rero amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo basa naho bamaze kuba imfubyi neza, kuko igisirikare cya leta ya Congo cyamaze kwakira amabaruwa asesa amasezerano, ndetse abacancuro bivugwa neza ko ikigiye gukurikira hari ukubaganiriza, bigasa naho bashobora kubongerera ikijyanye n'amadolari bahabwa ku kwezi, ndetse bikaba byabasaba kongera amafaranga kugira ngo bemere kongera amasezerano cyangwa se bemere gusoza amasezerano, dore ko bari bafashe umwanzuro wo kuyasesa. Ariko benshi bavuga neza ko ibi ngibi bisa naho bigoye, kuko iki gisirikare cyamaze kumenya amakuru ko MA23 operasiyo zose zayo ziri gutagatenga kuri aba bacancuro, bitewe n'uko ibijyanye n'ikirere no gukoresha izi drone ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare aribo bagiye bagerageza kubishyiramo imbaraga. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Congo kirimo kirahangana n'ingabo za MA23 mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo nk'uko bigenda bigaragara, ariko kandi bisa naho abacancuro n'ibijyanye no gukoresha ikirere byagoranye cyane. Ikiri gutuma MA23 ya divansinga iri gukubita itababarira nyuma yo kwambura igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi Puezero, Mikenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Intare za Sarambwe amakuru aranazerekeza mu bice bya Baraka nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Congo amakuru agiturukamo asa naho adashimishije, ndetse Tshisekedi arimo aragerageza gushaka ibisubizo, ariko kandi mugenzi w'ubutegetsi igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nyiri cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ntabwo yorohewe na gatoya, kuko abasirikare be ni bamwe mu bari gutikirira muri iyi mirwano ku buryo butandukanye nuko yabitekerezaga, maze aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakaba bakomeje kuvuga neza ko bagiramiwe cyane. U Burundi busa naho bugiye kohereza aba specialiste mu bijyanye no gukoresha iki kirere, ariko benshi bemeza neza ko batazagira performance isanzwe, kuko iba benshi busanga ngo barabyize aho bakorera amakosi ndetse n'amafunzo ya gisirikare, ariko iyo bigeze mu gukorodona umwanzi abugarije ngo babe bagurutsa izi drone maze zijye guhangana, birangira zirashe muri bagenzi babo. Kivu Republic ni leta bivugwa neza ko igomba kuba leta ya MA23 igomba kujya ikora ibikorwa
bitandukanye bikorwa n'ibihugu nk'uko bigenda bigaragara. Aba baturage bo muri Kivu zombi ni ukuvuga ngo ni Kivu y'amajyepfo hano za Uvira, ibice bitandukanye bya Bukavu ndetse kuzenguruka ibice byose biri muri Kivu nyine y'amajyepfo kuzamuka ukajya muri Kivu y'amajyaruguru uhereye za Goma kuzamuka za Minova za Masisi uzamuka za Nturo za Kirorirwe n'ahandi hose kugera ibice byose bihana imbibi n'igihugu cy'Ubugande. Ubu tuvugana rero bisa nkaho amarenga yatangiye gucibwa na Joseph Kabila Kabange, uyu kandi agashimangira neza ko Tshisekedi abaturage be bamaze kugaragaza neza ko nawe batishimiye ibyo akomeza kugenda akora. Abaturage bo ku butaka bwa Congo uretse n'abaherereye mu bice bya Kivu baravuga neza ko batishimiye uko babayeho, kuko bisa naho nta gishya nta terambere mu gihe igihugu cyabo cyuzuyemo iby'agaciro gakomeye cyane. Ibigerageza kugenda bikoreshwa bisa naho bikoreshwa mu nyungu za perezida ndetse n'umuryango we ndetse n'akazu nk'uko bivugwa, ndetse aba hafi ye kandi nabo bakomeza kugenda bigwizaho imitungo, abaturage bagakomeza kugenda basigingira. Ubu tuvugana kabone n'Kinshasa mu murwa mukuru haracyagaragara imihanda idakoze, haragaragara ibisa naho ari umwanda udasanzwe. Abaturage bakavuga neza ko nta terambere, amashuri asa n'amaze igihe kinini cyane nta kuvugururwa, ibitaro nuko. Ibi biri gutuma uyu mukuru w'igihugu cya Congo akomeza kujya ku gitutu, maze abakomeza gushyira akabaraga mu bijyanye no kubaka leta nshya ya Kivu Republique cyangwa se ya Volcano Republique nk'uko benshi nabo bagenda babivuga, bikomeza kugenda bishyirwamo imbaraga. Igikomeza kugenda gitera Tshisekedi gutakarizwa icyizere ni iki ngiki. Amakuru agaragaza neza ko Tshisekedi ibyo akora n'ingabo ze byamaze kugenda bimenyekana, birimo ibikorwa bya gisirikare bigenda bikorwa n'ingabo ze, ariko bikaba ibikorwa bibi cyane ku baturage, birimo kubasahura, kubica, kubarasamo amabombe bakoresheje za drone, ibyabaye Rubaya, ibyabaye Minembwe, ibyabaye Masisi n'ibindi bice bitandukanye. Benshi bakemeza neza ko ukuri kwamaze kujya hanze. Imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi bose bamaze kumenya ko ingabo za leta ya Congo FARDC zifatikanyije n'Abarundi ndetse n'Abazarenda rero bakomeza kugenda batoteza bashyira ku nkeke bashaka kurimbura bamwe mu baturage bo kuri ubutaka bwa Congo. Ibikomeza kugenda bihama 23 amahirwe yuko amahanga yamaze kugenda yumva, ndetse hashobora kuza kuba ikimeze nkaho ari igitangaza. Gusa kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yongeye kuvuga neza ko bijyanye n'amabuye y'agaciro ya za Rubaya ishobora kuza kubyinjiramo cyane, maze igakorana namwe mu makampani akomeye cyane asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Kuri ubu ikijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya higanjemo Abashinwa, nibo bakorana na MA23. Bivuga ko amabuye y'agaciro aturuka muri ibice MA23 ariyo igurisha ikifashisha mu bikorwa bitandukanye birimo imihanda ndetse n'ibindi ikomeje kugenda ikorera abaturage bo ku butaka bwa Congo mu bice yamaze kugenda yigarurira. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'amajyepfo hakomeje kugenda haba isibaniro, aho ingabo z'Abarundi zikomeje gufasha igisirikare cya leta ya Congo kugerageza kwinjira Minembwe, maze ngo bameneshe abaturage bahatuye bahashire, maze bahashyire ibirindiro bikomeye ngo by'ingabo zabo nk'uko benshi bagiye babyemeza. Abaturage b'Abanyamurenge bagiye batabaza. Imyaka ibaye myinshi cyane, amahanga asa naho yanze kubumva kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gushinga igisirikare MRDP kwirwaneho gikomeje kugenda gifatikanya na MA23 kugira ngo basevinge ubuzima bwabo ndetse bakomeze kurwana kuri gakondo yabo. Kugeza kuri ubu baribaza impamvu Abarundi baje kubatera kuri gakondo yabo. Ibikomeza kugenda bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuzisanga mu bihano bikomeye cyane. MA23 nayo ikabikomeje kugenda igerageza gukora ibishoboka byose ngo hashyirweho imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire maze bw'ibihugu runaka kugira ngo iyi Kivu Republic ibe yakemezwa, maze leta ya Congo isigare yigenga, maze aba baturage Tshisekedi avuga neza ko atarabo ku butaka bwa Congo abarekere ibice byabo. Ibi ariko Tshisekedi yabyumvishe, benshi bavuga neza ko ari kimwe mu bimubabaza kuko atifuza gutakaza ibi bice byiganjemo ibibarizwamo bimwe by'agaciro byo kuri ubutaka bwa leta ya Congo.
Ubu tuvugana rero benshi baribaza ibyo Joseph Kabila Kabange yakomeje kugenda acamwa amarenga agaragaza filozofi ndetse n'ama23 isa nayo yamaze gutsinda iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse na leta ya Kinshasa mu bijyanye n'urugamba, ariko ikarenzaho no kubatsinda mu bijyanye na politiki na dipromacy, bisa nkaho ari byo byarangije Tshisekedi akaba atakigirirwa icyizere kugeza kuri ubu ngubu. Neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aherereye hariya mu ntara ya Gitega asanzwe anatuye kugeza kuri ubu ngubu, ubwoba bwamaze kumutaha. Itegeko rikomeye cyane ku mukuru w'igihugu, yahise atangira iperereza bifashishijwemo n'ubutasi bw'u Burundi kugira ngo baze kumenya icyishe inyuma ry'aba basirikare. Amakuru avuga neza ko ari abasirikare 230. Amakuru kandi akagaragaza neza ko yari umubare wamenyekanye, hari n'abagiye mu byiciro. Aba bose ngo bamaze kujoininga umutwe wa Red Tabara ugamije kuba waranira ngo ubwigenge bw'abaturage bamhejejwe hanze y'igihugu cy'u Burundi bagomba kurwanira uburenganzira bwabo. Uyu mutwe kandi wongeye kubona imbaraga n'abasirikare nyuma y'uko bivugwa neza ko wari umaze igihe kinini cyane ukora training zikakaye ndetse n'imyitozo yo ku rwego rwo hejuru mu ishyamba rya Kibira ryo ku butaka bw'u Burundi. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi inkuru ari kwakira zisa naho zose ari inkuru z'incamugongo ku bijyanye n'uyu mutwe wa Red Tabara wamaze kwakira abasirikare benshi cyane, bisa nk'aho igisirikare cy'u Burundi kiri gucikamwo ibice, ariko hakaba hatarayerura umukuru muri iki gisoda cy'u Burundi, dore ko atari umwe ukomeje kugenda aserereza ku buryo bukomeye cyane uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi, ukomeje kwisanga mu mitego imurwanya myinshi cyane. Amatora y'umukuru w'igihugu arimo arategurwa ku butaka bw'u Burundi, ariko bisa nk'aho perezida w'igihugu cy'u Burundi imitego bari kumutega ari imitego itamwemerera kongera kuyobora iki gihugu, ndetse dore ko benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko uyu mugabo nawe mu mbwirwaruhame akomeje kugenda akora, akomeje kugenda aca amarenga avuga neza ko hari bamwe bo mu nzego za gisirikare ataramenya, ariko ngo bagerageza kugenda bamutega imitego y'imishibuka ndetse batifuza ko akomeza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nyiricyubahiro General Neva uyoboye igihugu cy'u Burundi, kandi ibi ntabwo ari byo byonyine bimuhangayikishije, kuko no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana nyuma y'ibice bitandukanye byabereyemo imirwano, ndetse benshi bakemeza neza ko iki gisirikare cya MA23 cyakomeje gufata ingabo z'u Burundi nk'abanzi bakomeye cyane, ari nayo mpamvu aho bahuriye usanga ingabo z'u Burundi zisanze hafi ya zose zatikiriye muri ibyo bitero ndetse n'iyo mirwano. Kuri ubu ngubu hongeye kumenyekana rero inkuru mbi cyane ku gisoda cy'u Burundi y'abasirikare bamaze kugwa mu bice by'umuhanda uturuka Bukavu werekeza hariya za Uvira. Ni umuhanda mugari muremure ariko waje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Ibi nabyo ngo byageze kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, biza kumutera presi ikomeye cyane, aho uyu mugabo yahise afata umwanzuro wo kuza gufata akaruhuko gatoya, ariko n'ubundi amatelefone amuhamagara ndetse n'ubutumwa yakira ku bijyanye n'ingabo zikomeje gutoroka n'abakomeje kugwa ku butaka bwa Congo ntabwo bimwemerera kuryama ngo asinzire. Gusa uyu mugabo bakomeje kumwibutsa neza ko adacunze neza ashobora kuza guterwa kudeta mu gihe ari gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe gito cyane kiri imbere. Benshi bakavuga neza ko amatora y'umukuru w'igihugu ari umwaka utaha, ndetse benshi bakemeza neza ko aya matora uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje gutegwa imitego myinshi cyane, irimo ingabo zo ku butaka bwa Congo, abakomeje kugenda bamutega indi mitego bari interine ku butaka bw'u Burundi, aba bose batifuza ko yongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi inkuru zo ni nyinshi zivuga ku mpfu z'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bagaragara, imirambo yabo irakomeza kugenda igaragara ku duce dutandukanye aho imirwano imaze iminsi ibera. Abasirikare b'Abarundi ntawe bafite wo kubashyingura, kuko bisa neza ko ibice n'ubundi barwaniramo aba ari ibice bisanzwe bitemwa abaturage bo ku butaka bwa Congo. Iyo bagenzi babo batabashije kubakura kuri tere ndetse ngo bakurize imayiti ku mirongo y'imbere ku rugamba n'inkomere, birangira bariwe n'imbwa, ndetse ibintu bigaragara nk'igisebo ku gisoda cy'u Burundi. Bimwe mu byaha uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kwagirizwa na bamwe mu bavuga neza ko ingabo zasa n'uho yamaze kuzigurisha Tshisekedi. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Congo we yakomeje kugenda abwirwa kenshi ko agomba gukora igishoboka cyose agasenya umutwe wa FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyamara yakomeje kuruca ararumira akavunira ibiti mu matwi. Uyu kandi nibyo bikomeje kugenda bimugiraho ingaruka zikomeye cyane, ndetse akomeje kugenda Tshisekedi yakira inkuru zikomeye cyane z'uko ashobora
ashobora kuza no gufatirwa bimwe mu bihano bikakaye nubwo n'ubundi ingabo ze zananiwe gutsinda urugamba, ariko kandi bisa naho aho ziri kugera ziri gukomeza gukorera